tumeongea nao kwa urefu na nimewapatia ni kwa nini nilisema hayo maneno, na pia wamepata kujua zaidi more information kutoka kwangu. Na pia hata wao walikuwa wanatafuta sana kujua ni nini ilitrika nikaongea kuhusu mambo ya Mungiki. Lakini nataka niseme ya kwamba wamepata information ile walikuwa wanataka kutoka kwangu, ama wamepata kujua ni kwa nini niliongea kuhusu maneno ya Mungiki. Na pia nataka nirudie hapa niseme ya kwamba swala ya Mungiki sio swala ya kucheza naye. Unaweza kuwa huko na information na umenyamaza naye, lakini kwa sababu ndugu zetu wale wa Mungiki pia ni binadamu kama sisi, na ninajua kuenda mbele watasidi kujua ni kwa nini tulisema hivyo. Sisi tukiwa viongozi, na mnajua sisi tukiwa wakaaji ama viongozi kutoka kule bonde la Ufa, tumekuwa tukipitia changamoto mingi sana kwa sababu ya maneno ya amani. Na unajua kila siku huwa tukiongea, kwanza tunahusisha maneno ya amani ili tuseme mambo mengine yale mengine ya siasa ama ya kujenga nchi ama ya mambo yale mengine yote. Lakini mimi nataka nishukuru sana commission hii kwa sababu yale maneno wameuliza ni ya muhimu sana pia kwangu mimi, waelewe na wapate kufafanua kwa urefu, ili wasifikiri labda tuko na mambo mengine kuhusu mambo ya amani, lakini pia wao wamepata information ya wao kwa naye. Na ni vizuri tujadiliane na tusaidiane sisi zote. Ukiwa na information yoyote yenye italete wasiwasi katika taifa letu la Kenya, lazima tuseme. Na pia nataka niseme ya kwamba sisi wote tukiwa wa Kenya, tukiwa viongozi wa Kenya hii, ni lazima tuwe makini sana, kwa sababu nimeitwa hapa leo na nimepata kuuliza pia watu wengine wenye wamekuwa wakiongea kupita kiwango kama wameitwa hapa, na tumepata kujua kuna wenye wameitwa na kuna wenye hawajaitwa. Na sisi tunaomba hii commission ifanye kazi yao vile wanafanya. Kila wakati tukiongea na wanaona kuna swali wanataka kutuuliza, wako na uhuru, kwa sababu hiyo ni kazi yao. Na pia sisi tutawapatia more information, kwa sababu sisi pia ni viongozi na tunapata information ya Mungiki tumewapatia. Sitasema kupita hapo kwa sababu ingine pia inadhari maisha ya wengine, lakini wamepata information ile walikuwa nataka. Lakini ile nilisema na nitarudia kusema ni ya kwamba hatuwezi kukubali wakora ama wale wameshindwa namna ya kutackle siasa watumie Mungiki tena kuturudishia ili wagonganisha watu wetu. Hiyo ndio tumejaribu kusema vizuri na tumeeleza hii commission. Nafikiri kuanzia hapo wataendelea naye na watajua zaidi namna ya kuhandle. Nikikuja hapa nilikuwa na mawazo tofauti, lakini vile tumeongea na wao, hata wao pia wamepata information nzuri kutoka kwangu, na siwezi sema kupita hapo. Hawa sasa watachukua hiyo nafasi kufanya hiyo kazi, na wametuhandle vizuri. Wameuliza maswali walikuwa nataka kwa njia yenye inafaa, na tumewajibu pia kulingana na ile information tuko nayo.